pse Jezu Krishti i tha nenës të tij, çfarë është nëpërmjet mua dhe ty? Këtë dua të kuptoj. Dhe pse nuk i tha me emër, nenë për shembull? Αδελφέ, ρωτάει ο αδελφός γιατί ο Χριστός είπε στη μάνα του τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Δεν του είπε με το όνομά της, αλλά του είπε γίνε. Ναι. Γιατί εδώ, αδελφοί μου, τώρα θέλει να δείξει ο Κύριος ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Sepse këtu Zoti jon do të tregoj se është biri i Perëndisë të gjallë. Στο γάμο, το επίσημο πρόσωπο το καλεσμένο ήταν η μητέρα του Κυρίου μας. Në dasmën e Kanë të Galiles, personi i ftuar në dasëm, domethënë që ishte më kryesor, i ftuar ishte nëna e Jezusit. Και μαζί με τη μητέρα καλέσανε και τον Ιησού και τους μαθητές του. Dhe bashkë me nënën e tij thirrën edhe Jezusin edhe dishepujt e tij. Και η μητέρα του είχε εξουσία σαν συγγενικό πρόσωπο κοντινό σε αυτό το γάμο. Dhe nëna e tij kishte pushtet si person i afërt i familjes që bën të dasmën. Αλλά δεν έχει καταλάβει ακόμα και η μητέρα του ότι άλλαξαν τα πράγματα μέχρι τώρα. Por akoma nuk kishte kuptuar dhe nëna e tij se tani më ndryshuan gjërat. Γιατί ο Κύριος μας μέχρι 20 ετών ήταν υποτασσόμενος στους γονείς αυτού. Μέχρι 20 ετών? Μέχρι 20 ετών. Ναι, sepse Zoti jon deri në 20 vjeç ishte i nënshtruar ndaj prindërve të tij. Και συνέχισε μέχρι τα 30 να εργάζεται και σαν μαραγκός με τον πατέρα του. Deri në moshën 30 vjeçare vazhdoi të punojë me të jatin e tij si marangos. Τώρα όμως είναι διδάσκαλος. Por tani në 30 vjeç që është mësues. Και μπορεί η μητέρα του να τον φρόντισε, να μεγάλωσε. Dhe mbase nëna e tij u interesua dhe e rriti si fëmijë. Αλλά ο Χριστός μας είναι ο δημιουργός και της μητέρας του, έτσι δεν είναι? Por Krishti jon është krijuesi edhe i nënës së tij. Και εδώ ξεχωρίζει την ανθρώπινη σχέση που είχαν μεταξύ τους, γιατί πήρε από τη μητέρα του το ανθρώπινο σώμα. Dhe këtu vazhdon dhe veçon pozicionin e tij nga nëna e tij, sepse edhe nga nëna e tij mori lindi, domethënë. Μπορεί να είναι η μητέρα του, αλλά δεν μπορεί να του κάνει κουμάντο τι θα κάνει. Mund të jetë pra nëna e tij, por nuk mund t'i bëj komand se çfarë të bëj. Γιατί ο Κύριος μας, όπως είπαμε, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Sepse Zoti jon, sikur tham, është biri i Perëndisë të gjallë. Δεν θα ξανακούσουμε ποτέ τη μητέρα του να πει μία λέξη στην ιστορία του Ευαγγελίου. Dhe nuk do ta dëgjojmë më asnjëherë nënën e Jezusit të thojë një fjalë në historinë e Ungjillit. Είναι η τελευταία λέξη που θα πει. Ό,τι σας λέει κάνετε. Δεν καταγράφεται αυτό. Është fjala e fundit që tha, çfarë t'ju thojë bëni. Σαν να της είπε ο Κύριος μας, η σχέση μας τώρα είναι μένει ανθρώπινη, αλλά η σχέση με τον πατέρα θα προβληθεί από εδώ και πέρα. Sikur t'i thoshte Jezusi se me të vërtetë marrëdhënia jonë ishte njerëzore, por tani është marrëdhënia ime me Atin tim qiellor. Amin. Amin. Zoti ju foli të treve atyre që ringjalli me emër. O Kyrios μίλησε και στους τρεις που ανάστησε με το όνομά τους. Çfarë do ndodhte nëse nuk do të fliste me emër? Αν δεν τους ονόμαζε, τι θα γινόταν? Να το διαβάσουμε. Αλετζέλια. Θα πάμε στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Shkojmë tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin e 5. Και διαβάσετε από το εδάφιο 26
nga paragrafi 26 μέχρι το 30. deri tek 30. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu i ka dhënë edhe birit të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë sepse është biri i njeriu. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij, dhe do të dalin prej tyre ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Amin. Αν δεν έλεγε με το όνομά τους, θα αναστενόταν όλοι οι νεκροί. Po të mos thoshte emrin e tyre, do të ringjalleshin gjithë të vdekurit. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Αυτό είναι, προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω, έτσι. Τι πάει να πει, να βγει ένας λόγος από το στόμα του Κυρίου. Nuk e di nëse e keni kuptuar dhe unë atë mundohem akoma ta kuptoj se një fjalë që të dalë prej gojës tij dhe të bëhet. Ένας λόγος θα βγει, αδελφοί μου, και θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Një fjalë do të dalë nga goja e Jezusit dhe do të ringjallen të gjithë njerëzit në të gjithë shekujt që kishin vdekur. Καταλαβαίνουμε τι εξουσία έχει αυτό που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μας. E kuptoni pra se çfarë pushteti ka ajo fjalë që del prej gojës së Zotit? Γι' αυτό και το παίρνουμε τόσο πολύ σοβαρά. Për këtë arsye dhe marrim kaq seriozisht. Δεν είναι δηλαδή αόριστο αυτό το οποίο γίνεται. Είναι ό,τι έλεγε ο Κύριος. Είναι μοναδικό. Nuk është pra e pa kufi kjo, por çdo gjë që thoshte Jezusi është diçka e veçantë. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα ποτέ. Nuk mundet një njeri të bëjë një gjë të tillë kurrë. Γι' αυτό θα πει, αν το διαβάσετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, Për këtë do të thotë tek Romakët, tek kapitulli i parë, διαβάστε το εδάφιο 3 και 4. Πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους 3 και 4. lexojmë pra tek letra e parë drejtuar Romakëve, letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli i parë, paragrafi 34. Lidhur me birin e tij të lindur nga fari Davidi sipas miqit, i deklaruar biri i Perëndis në fuqi sipas frymës së shenjtërisë, nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit Jezu Krishti Zoti ynë. Βλέπετε, γεννήθηκε κατά σάρκα εξ σπέρματος Δαβίδ, Sikur shihni, pra lindi nga pasardhja e Davidit, αλλά αποδείχτηκε Υιός του Θεού. por u vërtetua biri i Perëndis. Πώς αποδείχτηκε? Με το πνεύμα της αγιοσύνης Si u vërtetua? Me frymën e shenjtërisë, και επίσης, δεν το είπαμε αυτό, αλλά θα τα πούμε σε επόμενα. dhe gjithashtu Δια νεκρών Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. nuk e tham, do ta themi në mësimet e ardhshme, me anë të ringjalljes prej së vdekurit të Jezu Krishtit Zotit tonë. Δεν έφταναν όλα αυτά τα θαύματα, αλλά αναστήθηκε. Nuk mjaftuan gjithë ato mrekulli që bëri, por edhe u ringjall. Βλέπετε, και αυτό είναι τώρα η απόδειξη. Αποδείχτηκε Υιός του Θεού. Dhe siç e shihni, ky është vërtetimi se u vërtetua bir i Perëndis. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο θάνατος, ο Άδης. Nuk mundi ta mbante Hadesi ose vdekja. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι όσοι έχουν αναστηθεί, Të gjithë njerëzit e tjerë sa janë ringjallur, αναστήθηκαν με το ανθρώπινο σώμα. u ringjallen me trupin njerëzor. Ο Ιησούς μας είναι ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα, το αιώνιο. Jezu Krishti është i vetmi person që u ringjall me trupin e ringjalljes të përjetshëm. Και οι μαθητές βέβαια τον είδαν αισθημένο, θα το πούμε και σε επόμενο μάθημα. Dhe këto do t'i themi mësimin e ardhshëm. Αμήν. Mateu kapitulli 11 rreshti 11. Sto kata Matheu, to 11 kefalio και 11 εδάφια, αδελφέ. Matheu 11:11. Në të vërtet, po ju them, ndër ata që janë lindur prej gruas, nuk ka dalë kurrë ndonjë më i madh se Gjon Pakzori, por më i vogli në mbretërinë e qeve është më i madh se ai. Pse është më i madh se ai? Pyetje.
Ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Γιατί είναι έτσι? Εδώ θέλω να το προσέξετε εδώ. Το εδάφιο ξεκινάει και λέει ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών. Παραγράφει vazhdon kështu, thot, ndër ata që kanë lindur prej gruas, nga gruaja. Έτσι δεν ξεκινάει το εδάφιο. Kështu nuk vazhdon παραγράφει. Όσοι λοιπόν γεννήθηκαν με το ανθρώπινο σώμα από γυναίκα, Të gjithë pra sa lindën me trupin njerëzor nga gruaja, κανείς δεν είχε τέτοια δόξα ώστε να πει αυτός είναι ο Χριστός. Είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο στην ιστορία ο Ιωάννης μετά από τους ανθρώπους. Gjoni është personi më i madh në mes të njerëzve, domethënë. Askush nuk e pati atë pushtet që të thotë se ky është qendri i Perëndis. Ο μικρότερος όμως στη βασιλεία, βλέπετε πώς το λέει, των ουρανών τώρα είναι μεγαλύτερος αυτού. Por më i vogli tani në historinë në qiell është συγγνώμη αδελφέ γιατί το έχασα, συγγνώμη. Ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι πιο μεγάλος από αυτόν. Por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Εδώ είναι το ανθρώπινο σώμα. Këtu flasim për trupin njerëzor. Είναι και το ουράνιο σώμα στη βασιλεία των ουρανών. Dhe flasim edhe për trupin qiellor që është në mbretërinë e qiejve. Το σώμα τώρα, το σώμα το ουράνιο είναι ανώτερο. Trupi njerëzor është më i madh, më i rëndësishëm. Trupi qiellor, më falni. Έτσι δεν θα μας πει ο Παύλος στην Α Κορινθίους επιστολή στο 15 κεφάλαιο. Këtë na thot Pali tek letra e parë e Korintasve në kapitullin e 15. Θα πει άλλη η δόξα των επιγείων και άλλη των επουρανίων. Do të na thotë se tjetër është trupi qiellor dhe tjetër është trupi toksor. Για διαβάστε το, είναι 1 Κορινθίους 15:40. Ta lexojmë pra tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, paragrafi 40. Για διαβάστε το 40. Dhe ka trupa qiellor dhe trupa toksor, por tjetër është lavdi e trupave qiellor dhe tjetër është atyre toksor. Βλέπετε. Ο Ιωάννης λοιπόν γεννήθηκε από γυναίκα με το ανθρώπινο σώμα. Gjoni pra lindi me trupin njerëzor nga gruaja, nga Elizabeta. Είναι ο μεγαλύτερος όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος του Ιωάννου, ούτε η μητέρα του Κυρίου μας, κανείς δεν είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Lindi nga gruaja dhe nuk ka njeri më të madh se Gjon Pakzori, as akoma dhe nëna e Krishtit. Αλλά τα σώματα τώρα, τα επουράνια, έχουν άλλη δόξα, μεγαλύτερη δόξα. Por trupat qiellor kanë lavdi më të madhe. Το καταλάβετε το εδάφιο. Είναι σώματα επίγεια και σώματα ουράνια. Janë trupat pra njerëzor, janë dhe toksore, më falni, janë dhe trupat qiellor. Άλλη όμως η δόξα των επιγείων, άλλη των επουρανίων. Por tjetër lavdi kanë trupat toksor dhe tjetër lavdi kanë trupat qiellor. Ο μικρότερος λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών, που θα έχει το άλλο σώμα, έχει άλλη δόξα. Më i vogli pra në mbretërinë e qiejvet, pra ka tjetër lavdi atje, është më i madh se sa Gjoni. Ο Ιωάννης έλαβε την τιμή από το Θεό να δείξει τον Χριστό, πολύ μεγάλη τιμή. Gjoni e mori nderin dhe çmimin nga Perëndia që të tregoj Krishtin. Είχε όμως σάρκα κι αυτός. Por ishte prej mishit edhe ai. Είναι άλλο πράγμα το σώμα το ουράνιο που θα έχουμε στη βασιλεία των ουρανών. Trupi qiellor që është në mbretërinë qiellore. Amin. Amin. 16 Mateu 19. Στο κατά Μαθαίου αδελφέ το 16 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Dhe unë do t'jap çelësat e mbretërisë së qiejve, gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që do të kesh zgjidhur mbi tokë
do t'jetë zgjidhur në qej. Çfarë do të thotë unë do t'jap çelësat e mbretërisë së qejve? Τι πάει να πει, τι σημαίνει δηλαδή ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας του ουρανού. Πολύ σωστά. Και ό,τι αν δέσεις θα είναι δεδεμένο και ό,τι αλύσεις θα είναι ελελειμμένο εν της ουρανής. Dhe çfarë do që të lidhesh, do të jetë lidhur dhe çfarë do që të zgjidhesh, do të jetë zgjidhur në mbretërinë e qejve. Πρώτα απ' όλα, τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας για την ίδρυση της Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής. Përpara së gjithash, Pietrin përdori Zoti jon për të themeluar kishën e parë apostolike. Έκανε το πρώτο κήρυγμα και πιστεύουν 3.000 άνθρωποι. Bëri predikimin e parë dhe besuan 3.000 persona. Και ιδρύεται η Εκκλησία του Χριστού. Dhe kështu themelua kisha e Krishtit. Και επίσης για να έρθει το Ευαγγέλιο τώρα και σε εμάς τα έθνη, Dhe gjithashtu që të vijë ungjilli dhe tek ne, tek kombet, domethënë, πάλι τον Πέτρο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας. përsëri Pietrin përdori Zoti jon. Και με το κήρυγμα του Πέτρου, θυμάστε στο 10ο κεφάλαιο της πράξης, σώζεται ο Κορνήλιος και όλη του οικογένεια και η συγγένειά. Me predikimin e Pietrit, sikur e shohim tek kapitulli 10 tek Veprat e Apostujve, u shpëtua Korneli dhe gjithë shtëpia e tij. Τώρα, τι σημαίνει? Αυτό είναι λύνη, έτσι, τους έλυσε από την αμαρτία για να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Që të zgjidhësh, domethënë është që të zgjidhësh, i shpëtoi nga mëkati dhe i vuri për në mbretërinë e qiejve, pra i zgjidhi. Υπάρχουν όμως και άλλοι που τους έδεσε. Por ka dhe të tjerë të cilët i lidhi. Είπε στο μάγο που ήθελε χρήματα για να βάζει τα χέρια και να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. I tha magjestarit që ju ofroj lek për të vënë duart mbi njerëzit dhe të marrin frymën e shenjtë. Το αργύριό σου να είναι μετά σου εις απώλεια. Paraja jote qoftë në humbje bashkë me ty, i thot. Αυτόν τον έδεσε τώρα. Pra atë e lidhi tani. Γιατί μετανόησε, του λέει, από τις κακίες σου ταύτης. Dhe i tha pendohu nga kjo e keqe. Μετά θα δούμε τον Κύριό μας να δίνει αυτή την εξουσία σε όλους τους μαθητές την ημέρα που τους εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά την Ανάσταση. Pastaj ju do të shohim Zotin ton që t'u japë pushtetin dishepujve të tij të parën ditë që u shfaq përpara tyre pas ringjalljes. Τη δίνει σε όλους τους μαθητές και στους εργάτες σήμερα, γενικά σε αυτούς. Ju a dha të gjithë dishepujve të atëherë dhe ju a jep gjithë punëtorëve të sot. Αν πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, Po të shkojmë tek Ungjilli i Lukës në kapitullin e fundit. Συγγνώμη, είναι στον... όχι, είναι στο κατά Ιωάννη το τελευταίο κεφάλαιο, προτελευταίο, συγγνώμη. Është tek Gjoni, thot, jo tek Luka. Το βρω στον Ιωάννη, δεν είναι. Στον Ιωάννη, λοιπόν, στο... Ό,τι αν δέσετε θα είναι δεδεμένο και στον ουρανό. Είναι στο 20 κεφάλαιο και εδάφιο 21. Kapitulli 20 tek Gjoni, paragrafi 21. Δηλαδή 21 και 22 και μέχρι το 24. 21, 22 και 23. 21, 22 dhe 23. Pastaj Jezusi u tha atyre përsëri, paqja me ju, sikurse më ka dërguar mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Dhe si tha këto fjalë, hukati mbi ta dhe tha, merrni frymën e shenjtë. Kujt do t'i falni mëkatet, do t'i jenë falur. Kujt do t'i mbani, do t'i jenë mbajtur.
Είναι το ίδιο εδάφιο με αυτό που είπε στον Πέτρο. Është i njëjti paragraf me atë që i tha Pjetrit. Στον Πέτρο όμως του είπε γιατί τον χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, για τη σωτηρία, για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι ο πρώτος ο οποίος έφερε το Ευαγγέλιο. Pjetrit ja tha sepse bëri predikimin e parë që u shpëtuan kaq njerëz. Τι πάει να πει, μπορούμε εμείς να συγχωρούμε αμαρτίες? Çfarë do thotë kjo, se ne mundemi të falim mëkatet e tjerëve Μπορούμε εμείς να κρατάμε αμαρτίες? apo mundemi të mbajmë mëkatet e tjerëve? Είναι ένα εδάφιο εδώ το οποίο το παίρνουν πολλοί, ότι μπορούμε εμείς να πάμε στον ιερέα ή σε κάποιον και να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Është një paragraf ky ku disa njerëz mund ta marrin dhe të thonë të shkojmë tek prifti që të falë mëkatet tona. Όχι, ουδής συγχωρεί αμαρτίες ημείς ο Θεός. Jo, askush nuk i fal mëkatet përveç Perëndisë. Για να συγχωρέσουμε την αμαρτία κάποιου, πρέπει να πληρώσουμε την αμαρτία. Që të falim mëkatin e dikujt, duhet që ta paguajmë mëkatin e tij. Ο Κύριος μας την αμαρτία μας την πλήρωσε πάνω στο σταυρό. Zoti jon mëkatin tonë paguajti në kryq të Golgotës. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε με τη δικιά μας, θα πληρώσουμε του άλλου. Ne nuk mund të paguajmë mëkatin tonë, të paguajmë mëkatet e të tjerëve. Είναι κανείς που μπορεί να πληρώσει την αμαρτία του, αν να μου το πει. A ka njëri që mund të paguajë mëkatin? Le të vjet ma thoj. Όλοι θα χανόμαστε. Të gjithë do të humbnim. Τι σημαίνει όμως αυτό? Por çdo të thotë kjo? Έρχεται ένας αδερφός, έρχεται κάποιος στην εκκλησία του, μιλάμε για τον Κύριο. Vjen një vëlla, vjen në kishë dhe flasim për Zotin. Αυτός ο άνθρωπος συζεί παράνομα. Ai njeri bashkëjeton me dikën. Του λέμε, αν δεν αφήσεις αυτή τη γυναίκα, Në qenë se ajo grua që bashkëjeton me te dhe s'është e jotja, do ta εκείνος lë. λέει, εγώ δεν μπορώ να την αφήσω, αλλά αγαπάω τον Χριστό. Ai thot nuk mund ta lë atë grua, por Krishtin e dua. Εμείς σου λέμε με βεβαιότητα, ο λόγος του Κυρίου λέει Dhe ότι αν δεν την αφήσεις θα χαθείς. Ne ja themi me siguri se fjala e Zotit thot nëse nuk e lën atë grua do të humbesh, do të humbasesh. Αυτόν τον άνθρωπο τον δένουμε. Këtë njeri në këtë mënyrë e lidhim. Όταν όμως δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μετανοήσει, Po kur shohim një njeri që është penduar, γιατί έκανε και μια βαριά αμαρτία sepse bëri edhe një mëkat të rënd, και κλαίει dhe shohim të qaj, και μετά λέει, Κύριε με συγχωράς εμένα? dhe pastaj thot, o Zot, a më fal mua. Αφού βλέπουμε τον άνθρωπο ότι την άφησε την αμαρτία και έχει μετανοήσει. Ma derisa shohim njeriu që ka lënë mëkatin dhe është penduar. Εκεί του λέμε, φίλε, σε συγχώρησε ο Χριστός. Aty mund t'i themi, o Zot të ka falur Zot, vëlla të ka falur Zoti. Εκείνος λέει, είσαι σίγουρος, σιγουρότατος? Ai pyet, e sigurt? Është e sigurt, i themi. Αφού ο άνθρωπος δεν θέλει να ξαναπάει στην αμαρτία. Derisa ai njeri nuk don të shkojë më të bëjë mëkatin. Αφού ο άνθρωπος μισεί την αμαρτία. Derisa ai e urren mëkatin. Κλαίει γι' αυτό. Çan për te. Τι θα πούμε, ότι του δίνουμε θάρρος γιατί δεν έχει πίστη μες στην καρδιά του ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε. Dhe ne i japim zemër dhe guxim sepse nuk ka besim që ta kuptojë se Zoti e ka falur. Δεν έχει μάθει να στηρίζεται πάνω στα εδάφια της Γραφής. Nuk është mësuar të bazohet në paragrafet e Biblës Και να πει ότι το έσβησε αυτό ο Κύριος. dhe të thotë se ja shuajti Zoti atë. Εκεί τώρα πάνε οι εργάτες του Ευαγγελίου και τον βεβαιώνουν τον άνθρωπο. Σε συγχώρεσε ο Κύριος. Atje shkojnë tani punëtorët e Ungjillit dhe e sigurojnë njeriu se Zoti të ka falur. Όταν όμως δούμε τον άλλο ότι δεν αφήνει την αμαρτία, Por kur shohim tjetrin që nuk heq dorë nga mëkati, εκεί τον δένουμε. Του λέμε, φίλε, πρέπει να αφήσεις την αμαρτία. aty e lidhim, i themi duhet ta lësh mëkatin. Και μου είπε ένας, εάν εγώ την αφήσω αυτή που συζώ θα πεθάνω. Dhe më tha dikush, po ta lejon atë grua që bashkëjetoj me te do të vdes.
Και εγώ αναγκάστηκα και του είπα, εάν δεν την αφήσεις, θα πεθάνεις. Dhe unë detyrova dhe i thash se po nuk e le, atëherë me të vërtetë do të vdesësh. Αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί να ξαναησυχάσει τη ζωή του. Ai njeri tani më nuk mund të qetësohet në jetën e tij, Γιατί δέθηκε ενώπιον των ανθρώπων και του Θεού. sepse u lidh përpara njerëzve dhe përpara Perëndisë. Του το ξεκαθαρίσαμε, δεν μπορείς να σωθείς όπως είσαι, αν δεν μετανοήσεις. Pra, ja sqaruam se nuk mund të shpëtohet ashtu sikurse është, nëse nuk pendohet. Αυτός ο λόγος τώρα, εκείνη την ημέρα θα κριθεί. Por për këtë fjalë, në atë ditë kur bëhet gjyqi, do të gjykohet. Αφήνεις τη γυναίκα αυτή. Elen atë grua, do të shpëtohesh. Δεν την αφήνεις, δεν σώζεσαι. Nuk nuk shpëtohesh dot. Θα μου λέει, μένα με ευλόγησε ο Κύριος μου έκανε. Ma do të thot mua me bekoj Zoti dhe bëri shumë në mua. Μάλιστα ένας με βάψε και με πνεύμα Άγιο ο Κύριος. Dhe dikush tha me pakzoj dhe me frymën e shenjtë Zoti. Λέω, γιατί στο έδωσε, για να σου δώσει δύναμη για να νικήσεις την αμαρτία. Ta dha frymën e shenjtë, i thash se të t'japë forcë që të mund të heqësh dorë nga mëkati. Εάν τώρα δεν την αφήσουμε την αμαρτία, αδερφοί μου, θα πεθάνουμε. Pra, nëse nuk e lëm mëkatin, vëllezër dhe motra, do të vdesim. Αυτό πάει να πει ότι αν δέσεις και ότι αν λύσεις. Ky është kuptimi që thot çfarë do të lidhësh dhe gjithçka që lidh është e lidhur dhe gjithçka që zgjidhesh të zgjidhur. Και αυτά είναι δύσκολα εδάφια, αλλά έχουν εξουσία τα παιδιά του Θεού να το κάνουν αυτό. Janë paragrafe të vështira, por kanë pushtet bijtë e Perëndisë që ta bëjnë këtë. Amen. 10 Luka 18-19. Στο κατά Λουκά το 10ο κεφάλαιο, 18 και 19 εδάφιο. Κατά Λουκά, Ιώτα 18-19. Dhe ai u tha atyre, unë shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rrofe. Ja ju dhash pushtet të shkeni përmbi gjaprinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet armikut dhe asgjë nuk mund t'ju dëmtoj. Pyetja është, për cilën kohë e përmend këtë fjalë? Unë shikoja Satanin që binte nga qielli si një rrofe. Kujt kohë i përket mësat? Η ερώτηση είναι, αδελφέ, για ποιο περίοδο, πότε δηλαδή έβλεπε το Σατανά να κατέβει ως αστραπή. Ο Κύριος μας περιγράφει ένα γεγονός το οποίο εμείς δεν το ξέραμε. Zoti jo na përshkruan një çështje të cilin ne nuk e dimë. Και έγινε πριν ακόμα γίνει ο άνθρωπος. Kjo gjë u bë përpara se të krijojë njeriu, domethënë. Το έλεγε στον προφήτη Ισαΐα. Këtë e thot tek profeti Isaia. Έτσι, έλεγε εκεί ότι πώς έπεσε εκ του ουρανού έως φόρε η έτης αυγής. Thoshte si re nga qielli biri i agimit. Τον έβλεπε ο Κύριος που έπεφτε από τον ουρανό. Pra shikonte Zoti që po zbriste nga qielli. Πότε έπεσε? Kur? Μόλις υπερηφανεύτηκε. Ra sapo kur u mburru. Και είπε ότι θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Se tha dua të jam bërë ngjashëm me shumë të lartin, tha. Αν θέλετε το διαβάστε, είναι στο 14 κεφάλαιο του Ισαΐα. Mund ta lexojmë tek kapitulli 14 i Isaias. Και διαβάστε το 12 εδάφιο. Μέχρι το 16. 12 deri tek 16 atoni. Vallë, si kere nga qielli o Lucifer, biri i agimit. Vallë, si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet. Ti thoshe në zemrën tënde, unë do të ngjitem në qiell, do të ngrej fronin tim përmbi yjet e Perëndisë, do të ulem mbi malin e asamblesë në pjesën skajore të veriut, do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve, do të jemi ngjashëm me shumë të lartin, por përkundrazi do të hidhesh në Sheol, në thellësi të gropës. Amin.
Εδώ πέρα ο διάβολος είχε πέσει πριν γίνει ο άνθρωπος, έτσι, και λέει τον εθεώρουν, τον έβλεπα δηλαδή που έπεσε σαν αστραπή από τον ουρανό. Këtu pra ka rënë përpara se të krijohet njeriu. Dhe thot e shifja, thot Zoti, që të binte si rrufeja prej qiellit. Και ο Κύριος μας τον έπεσε γιατί περηφανεύτηκε ο διάβολος. Nga që u mburr djalli, u krenua pra, për këtë arsye ra nga qielli. Έτσι. Μετά ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό του σύντριψε το κεφάλι. Pastaj Zoti jon në kryq ja coptoi kokën. Αυτό που θα γίνει μετά δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά θα του συντρίψει ο Κύριος το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Ajo që do të bëhet më vonë nuk është bërë akoma, por kryet në kryq të Golgotës do t'ja coptoi. Τώρα που το λέει ο Κύριος δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί δεν έχει σταυρωθεί ακόμα ο Κύριος. Tani kur e tha pra Zoti që lexuam tek Ungjilli, nuk kishte ndodhur akoma ajo që të kishte thyer kryt e tij. Και θα τον κρίνει, θα πει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι περί κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Dhe do ta gjykoj, sepse thot tek Ungjilli sipas Gjonit se princi i kësaj bote është gjykuar tani më. Do të thënë Επίσης θα δούμε και στην Αποκάλυψη να πέφτει ο σατανάς κάτω στη γη. Dhe gjithashtu do ta shohim tek zbulesa që të bjerë Satani në tokë. Ο Κύριος μας έχει την ικανότητα να βλέπει εκ των προτέρων τι θα γίνει. Zoti jon e ka mundësinë të shoh përpara atë që do të ndodhë, që do të bëhet. Έτσι, και θα μας πει στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, Dhe na thot tek zbulesa në kapitullin 12. 8 και 9, πώς θα γίνει πόλεμος στον ουρανό. Dhe 9 se si do të bëhet lufta në qiell. Και δεν υπερίσχυσε, λέει, ο διάβολος, αλλά ερήφθη στη γη, ο δράκων ο Μέγας. Dhe dragoi i madh thot u hodh mbi tokë. Επειδή όμως εδώ πέρα λέει τον έβλεπα, Por nga që thot këtu se e shifja, λέμε χρονικά τι σημαίνει. themi në mënyrë, domethënë në kohoren se si çfarë bëhet. Τον βλέπει προφητικά που θα το ρίξει κάτω στη γη ο Μιχαήλ. E shef në mënyrë profetike kur do ta hedhë poshtë Mikaeli. Βλέπει προφητικά που θα του συντρίψει το κεφάλι. E shef profetike se do t'i thyej kokën. Ή αυτό που είχε συμβεί πριν γίνει ο κόσμος, που το είχε δει αυτό. Apo ajo që kishte ndodhur përpara se të krijohet njerëzimi, domethënë. E kishte parë këtë. Σημασία έχει ότι ο Κύριος μας όλα αυτά τα βλέπει. Rëndësi ka se Zoti jon të gjitha këto i shef. Και λέει, είχε δει την πτώση λοιπόν του διαβόλου. Dhe kishte parë pra rënien e djallit. Ξέρει πώς θα του συντρίψει το κεφάλι. Din se si do t'ja coptoj kryet. Και δίνει εξουσία τώρα στους μαθητές. Dhe u jep tani pushtet dishepujve. Και λέει, εθεώρου το σατανά, ιδού σας δίδω εξουσία να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Dhe thot tani u jap pushtet pra thot dishepujve që të shkelnin mbi gjarprin dhe akrepa dhe mbi çdo forcë të armikut. Ο Κύριος λοιπόν έδωσε την εξουσία να μπορούν, όπως ο Κύριος μας τον νίκησε, να νικάμε κι εμείς. Dhe Zoti pra e dha pushtetin se sikur ai e mposhti të mundemi ta mposhtim edhe ne. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί ο Κύριος μας, όπως σας είπα, βλέπει και το μέλλον, αλλά είχε δει και το παρελθόν. Nuk mund t'u a them pra fix, por sikur tham se Zoti jon shef kishte parë të kaluarën, por shef edhe të ardhmen. Όλα πάντως τα έβλεπε μπροστά του. Pra të gjitha i shifte përpara tij. Έτσι αδερφοί μου. Amin.